lawa wa whaata o toria fo i tō whanga ia po e mafuta mai fo i lungo ngā luenga nisi lungo o lātou sā whaatalo whātu le suafa manu malo Yesu Keriso i lātou e muria i mai mai mora tātou prokalame whaatalo whātu le suafa manu malo Yesu Keriso vea ia le nei tū lai muri tuele wha malo ia tau malo le folau malo foi ia le ono sa i whi au mga ruenga ia na whia ngai e mo outou de reiva yaso tali tonu ia o lo o ta i mua le atua i whi au mga ruenga o whia ngai mo tātou tangata toi so ino le tātou prokalame o lo o tātou tatanoa pe le spiritual growth e toi lua tātou mata upu i toi tali tonu pe le yaso nei ma le aso tofi wha mahe al tātou spiritual growth te loa na ua e matua faaleagaga fa onisi o vaenga na talanoa ina e ao ngā ona e toi whaalongolongo ai I know is yaki ai oe there's no judgment or condemnation I lungo tātou plokalame ia o te le o talanoa fo I ma o ina le upu o na whaapeo te wasili lo upoto po te iloa I se isi tangata wha mawalalo le loto I lu mo le atua I le anganga mawalalo ia ona o le meo ta o le aoa onga e aoa which mean e ele teimi e point out teimi o lai se ia ma a fo ino le mea point out me o lai sa o me o lai le lei o anime le o le lei e point out a fo mea na le ala ina whaile mea ta o le aoa onga ai a ona aoa o tātou e whaasino mai le mea o lai a le mea o lai le lei ma le mea o lai le anga ai a o nei la fo I le wai te ue ingisi whapea ia pe whaamasingo e kamala o Kevin I mo meo e kalesi a mata tonunga matangata mo lato manatu you know ia tu ia ka ika ilu mo le atua se I whaamasingo ka ika le atua because part of my job I believe I le au nanga wa mai le atua ia te au au le upu e te tauna point out nisi o vahenga from the scriptures ma whaamala malama ai le mawhai e whaalongo fo nei pe te wa ai au o ngā Yesu ai le itala noa Yesu le tatalo na mua ta mai e Yesu ya tātou le mea le o se tatalo. He first point out what is not prayer. And then he talk about prayer. And even in what tala no Yesu about fasting, he first point out what is not fasting. What is not fast. So, e pia whape nā fo I la o ngā Yesu, e ile te mi fo I lele aile I tala no Yesu se mea, e mua fo I tango Yesu au mai le mea, we have a custom and our own religion way, wo tātou whai ai ia nisio vaenga. You know, apart from scriptures, o te reo whai atu lai tonu ma ato atoa ia, but I want you to see from my point of view, so soani le nganga pa ia, e le o tau mawhaile whai a o ngai whaamasino ia tani tonunga maisi vaenga. I point out the scriptures ia manisio vaenga e le o ngā tusa ma le scriptures. Amen. So, you guys alright? Seki a kako. Ko e lua la tatu vasenga. Ia ona, ia irola is tatu suinga. And I also believe, hey, can you guys share tatu prokalame? Share tatu prokalame lunga lau timeline. Ele ia lu te ue misia ia. Nisio lo a inga e. A vea mwha manuianga tātou prokalami. O te iloa, e eine tele o nisi o fesili e le so o taili tātou mataha upu for me o lo o sa o ta mawhaila vai sema se taimi e tali e le tele o fesili o le o si o tātou watunu o lo au mai. Yeah, I believe they are good questions. I lo utali tonunga, e maa fua na fesili le toa tele, ona ele na o tau o lo fesili ai. Tele fesili o le tino ke risolo o iaia whaatatau ia fionga pa ia le atua. One of the most asked question now, ia te au. O le toa tele ila tau o lo fesili mai, pe whaatanga na la unga ni whawhine, po o fese scriptures. O lea la e si umal vai aso nei. Amen. Vai aso la lea. Ia ntato o le tali le fesili le na. E whaakanga inga la unga whawhinge. O le ase va aia le tuspa ia I whawhine e marula tutulanga. You know, are they allowed to preach the gospel? O le isi fesili na le la atali vaso lea, yay, le la atali ei, from the scripture. O le isi fesili e tele ina tau teva I tangata, o le fesili e whaatatau iunu ngā lii about marriage, divorce, and remarriage. Lono winga, o le mta upu whaatatau iunu ngā lii, te tea ai toi whai poipo. Le ase va aia le tuspa ia. Le ase va ai a fionga pa ia le tu e whatau na mata upu. O nei, e ile ese senga o talia Yesu ma Paulo. E I te tonu le fionga pa ia le tu e ile talia Yesu fa mai Yesu e a.
ese le tali Yesu ma Paulo e wha tau le mataha upu, e tali Yesu e le tau ona, e muli lua mo le te amai atu e nofo. Ai ese fo ila le tali a Paulo. E le tutusa le tali a Paulo ma le tali a Yesu, o siri o ila e sao. So we will answer that question next week. Pia wo kango kauskaka kulo appetite, spiritual appetite for it to answer that question, because olai manino tu spaya ilefite na ifo tu spaya, and I believe it's a lack of understanding or for me wa fano tangata le le se malamalama, but I believe those are good questions. Pe wo fa fianga e fa ipo alai onai e aona tato wo tari, and I believe the church needs to answer those questions. Ma o se tasi o fesidi o lo fete e na ia nei ia haoa onga ai yelo tantonunga ya hauia ola manino tu spaya. And if you know the truth will set you free. Sidi la tato vaso le tali ya pe elo nei elo ngi na le ko fa o marka ko spiritual growth pa te mana fa ilo ya te o vai aso asa u tato le tali sidi fa tanga la unga ni fa fine po ni tina po ni fa le tu ai fa tanga na la unga from scriptures lo no winga e tau le any opinion lo no winga le tato o sa o tonu scriptures point out to mai ya ni sio fiong pa ia le tu malona lua o ia sa o Yesu po Paulo ia o onga fa tau ile marriage, divorce and remarriage. Le se va ile fiong pa ia le tu tato tanole la il va so asau. Amen. Mo le fia nei la ka ko wo ka kala ngoa ile fiong pa ia tu sia tato proclame. Le tōna mātou ta mavi ia la ua fio reia fiafi, fa i lo mano lo wanganga, o la ua fio i lau upumoni, o whaafonga lau whanau reia fiafi, anu male mana le upu, i talia i o la antou loto, a ia ina se anganga, maua le vi inga male manu maloa, ia i o la ua fio i o mātou wola masoifua, ono suafa o Yesu Keriso. Amene, amene. Excuse me. O, na fiafi le nei, ok, lo was se was a share ka ko title. It is tauna enemy of spiritual growth, kaunga enemies. Ona o ke vai o kunga. E fai si kele o mea ka karangoa la fiafi ngelo no ngele tasi se enemy le. So enemies, enemies of spiritual growth. Ia po o fili lea, o lo o whaalave ina lau sāwalinga, ma lau sāwalinga, ile I tū whaaleanganga. Amen. O le fili lea, o lo o whaalave lavea, o lo o whaalave lave pe o le fili lea o lo wola whaaleanganga. E au fo iona e loa pe ona o whaiatu, o a umani vahenga o le fiong pa ia lea tua. Tātou te o e point out to mai nisi o mea o lai au mail tus pa ia ono lai e tresele, o lai whai loa e le fiong pa ia lea tua, te tau fu ilana e loa. Amen. Hallelujah. So, e to tonu o le, o one of the enemies, ale, o lo wola whaaleanganga, o lo feo wa ilea matangata le talitonu, ia po tangata, ia, male, lo tanga whaupapia, feo wa I male matangata se the wrong crowd. Wow, that's it. Le wei lo le mero kalungo kwa ia, pia whaingo fia pēr whaapalangi, hanging around with the wrong crowd. Ia onga ese fo imo mea ka o wrong crowd. So I think that's the best I can e whaulu tala ile nā vaenga. O le tasi leo fili, o lo wola whaaleanganga, o lo iai whaatasi matangata le talitonu, o ina a mataltus pa ia i mero taururunga li. Lai fu tala no mai aua te lua hamo whaalenga tasi male le talitonu onga, e loa le leir kuspa ia le mafuanga. So, ole fili mua le nā le la tātou tano le fiafiringei, hanging around with the wrong crowd. Fa mai le tusian mua te koreni tolom ta upus funma lema. Aua na I whaaseseina outou, o le wheoa I mai a mio leanga, e leanga ia mio le lei. Fa mai aua na I whaaseseina outou, o le wheoa I mai a mio leanga, e leanga ia mio le lei. I think one of the question na taulo mafofau. Malo mafofau ki mi whaka ko whai kaur kuspa ia lea. E pe fōringa mai le laka ko whesiri le tua.
ai se ha ole ale anga ile amio le ai le ile amio le anga pe afio ile amio le anga ma le amio le wana ala efisidi ngir gaming i fa fe ala onga fe wa ile amio le anga for metal to spa ya awana i fa se ino o to ole fe wa i mai amio le anga ele o fai mai ele le ile amio le anga fa mai ele anga ile amio le anga pe fu no fai mai afio wa ile ngoi ma le ngoi fai mai e ngoi ile le ngoi ai se ona o le amio le anga e pe o le fa mai e pipisi health e le pipisi ai o le mele fa mai e pipisi fa pe na fo ila le meta o le amio le ma le amio le anga a o mai fa atasi le amio le ma le amio le anga o le amio le anga o le fa mai e pipisi pe ia le pipisi o le koviki ai o le health o le soifua malolo ina e le pipisi. A e soifua malolo inga o e nga o oea e le pipisi la soifua malolo ina a e pipisi le meta o le wha mai. Same principle e apalai le meta o le leima leanga e tu whaatasi. O le leinga luaku a tonu te ue whai mai e ke alu e ke malo inga le kangaka a mio leanga le ai e umai fuai wa a fia o is for somewhere in your life a vea tala tangata na it will be installed to tonu ia te o ia a fia elo fōlonga ma na ia wha asoa stasi o a foi o li o mato maftanga i laso sa no tu o 11 noa e wha asoa i sina vaenga na ia wha o ngā ina i la meo le mo devices for ia with the modern technology e wha te ta inga o tātou wola pe ia o computer la wha o ngā computer a tono le ali maua le lo matutua mato ina wha te ta inga lea o remember la koe sui la koe sui se au wala whaingo fie se si kaimi koe whamkalai because I believe e le to tele le malama pe a wha o ngā le technical side anyways praise God via le tua so o le whate ta inga la na lo watu teimi nei o mo meo so se wha ama i PPC o le soifua malolo ina le PPC so same thing i le principle when it comes to good and evil o le lei e a fo ino le mea po le soifua malolo ina le pipisi ai o le mai ma fa mai pipisi so ia e tau mo mai le principle le ale ni na tala nortus pa ia fo mai a wole ngoi ma le ngoi e le fa pele le ngoi no e o mai fa wa ngoi e ko le ngoi mea fo ina le na ia la ko ke lo po a lavangi filosofia o kangaka au mai te au. I know the Bible, God is telling me the truth. O lai tau mai le atua ia te au le mea moni. O lai tau mawhai le atua e pui Kevin, au e ke lua wō ma se ngoi, au rolo ngoi se kangaka, au e koe pipi ai, a kongo ki uwha pēse si, ia lai whai mai e afu ingone mika ki o e mangu malo mai, e ile si o vai nganga o le wharkalapu ia so langa mako fiola whakasi mai fo ile kongo ngā ruenga e a fo ino le mea lei ele ngaka mako fiola whakasi mai so these people they are before us e mua te amatou no laku o whaalongo voi lele sa kau mawhai o e mangu malo mai ka ngaka i kongo wharkalapu wai e rupa konga ruenga ka lai ia so la voi lele ka lai and then saure le mato ta i whaleanganga o sau won ma tau fa mai au ko ka ma fai ko ki oi farkalapu au mai kanga kala ko farkalapu wa ele ma fo faunga fa mai mo ki ko farkalapu la nga fa fenga mang malo ka farkalapu pe ale o farkalapu au e fa nga au ne e fai le ma fo fauna that's from the devil that's not the right place for you to be unless na fa ya tu le tu te alu yai so se longa ka inga oile tu ale ka inga oile tu au fa fia malo e la vea o i pese lai kongu o ia uma. Ioi, e kusanga e lua koe kāla i Yesu, la kumang malo i ke mongi o ia, o inga e wha apero la, yo, le ai rona fo i ele a vea oi, au te alu i whafo ma le mea ele ia, ele o i ele pui ngā lea tua ia te oi. So there are some places ele tatau ona whaatanga i nai i tātou. Right? Ei la ia. Au ana i whaaseina o tau, leu fa metal tu spa ia mea mua fa mai au ana i fa seina oi which mean don't be deceived te we fa pe ole wo mar ngoi e ume foi wa le ia wo le ngoi le ai e ume foi o ye mar kama i ma fa ngoi ia o le sikai
Asia, o nga fu akala ngo marka kale. Memo mo, o le ale mele tano le context o le tusi le i. So atu lunga atu le fa upa tolu lua fa mai. Sea sea o ngā ia te au ono ua o tau mamanu fe ai I Efeso, pe o le tua tangata pe a fai ele o toe tutu e ua oti, I nā tātou a ai mainu a wā o ata he au tātou te oti ai. So, excuse me, o a tala ia le tala no I tangata nei, o tangata nei, o lea lava ua ola I leo langa, e le iso lātou lumanai. Tusa, pauan mere kamai, se kako fe ingu ma kako ai, au kako ke popole fua le lumanga, e umale o leo langa nge wa uma, e ile pese nga ufa alongo e usu, le si vaenga nga fo mai, kako wingu pia ila longe langa le ingi pia ilunga le langi. Me mua, ka uaku, e kere alu ile langi. Oina, a fo ino le mea. Pe a fai fo ile leo ngai ke fai ar ngā me molo iloa. E te le o lo fa pa ia ingo. Amen. Ki o fa pera un pia no kere alu langi. E no te a rona e lo me e te le o fa nau fo wina if you are still doing it. So, lea lai e a whamai, e le pese ngā lau vanga whamai, kako ko anga ingu le pia lalo ngei langa e le engi pia ilunga le langi. O wha longo le pese ngā, o wha pia soli. E se fo ingi ko ngā meo o ia, whamai o le creative, whamai isi si o le entertainment. No, it's not just entertainment. Tau te iloa le mea ua wha o ngā ina ne le ti apolo le teimi ne o pese. Wa whao ngā ina le ti apolo pese I le teimi le nei e la unga I le ti apolo o kei loa a ofisili I le valu se furu pasenge o kupulanga. E la kou kei loa uma pese Beyonce. A e fesili e se mau e kasi o le kuspa ia. Ma kua le loa le me kua I le mau o le kuspa ia. And yet o le kele o pese le ingi ke vakula kala maua uma upo le pese kama ngā onga player kua le intro a ke vai lawa I loa le pese rala asau. Asea, because o le mea ngā lai whawhanga o lako kangaka yaso uma. O lea lai whaalongolongo ale earphone, I te loa, e ono le taimi lea, back then I vai kau lea, ele iaingi earphone, ele iaingi ni wifi, ele iaingi mea ngai. Today, o mea ia lewa maafuka, these are the things o lewa associate lewa maafuta matangata nei. I think o lewa ukango e au maile fe au luma wha modern le taimire nei, ona atato wope apply le scripture lea back, le gaming ei, according to back then, e kau le so o tai atato. Ona foi, ole a foi, ole nga oi ma le pepelo, whate ta inga. O lewa o a o mai e mo social media atato whanau lea. Ke lo cartoon ngau whaasau ngau teach me ka miki pe whawhea nga commit suicide, pe whawhea on a kill, pe whawhea on a murder. E hei cartoon o lau sau kongi usila lai lunga meo lunga YouTube. O lau wawhai ei mea na, la fo ua o mai ei na I tutono a onga, ma tutono le tele o mata upu, lau o ai lau wa whaase ina tamaiti. Tau te lo I nai tupu mai ile amio. Amen. Mai loto. Fumata tu spa I au ni fa se ina o tau. O le whea I mai a mio leanga. E leanga I e a mio le lei. So now, I want to change this. Te le o sui ala fionga pa I ala tua. Te manao e au mai se au wala fo I le ona. E pia fo linga o lewa sui le. Wa sui le au mainga le ki a polo o langa pepelo. O pe wakango le ki a polo a fi le le whaingo le pepelo. Malanga nga oi. Wa fi ki a polo fo le manga I le vai. To te le ratanga to wo wa mo o yai fo le fo mai langa le wa. Ai ngalo ya la to o le mai lei. So e tā uala o tangata nei fa mai le to yeise to tutu. Le kalango I. Kangaka ngai fa mai le ko yeise ko kuele ko yeise ola e fa vau pa o le me ai nga kako fioki a fioki. Tutu sa ta to manu. O ina le fa metal tu spa I au ni fa se ina o to. A fai o le te wo ma ko ngaka fa pena. Be careful. Te mi lava te fa alongo ai ia o le tala whiangai. Hea, po lau fa alongo ma. Ia mana ia le sui o lau crowd. Ma tala tu spa ia a wole nga oi ma le nga oi. E umai fuaiwa nga oi le nga oi. Ia fa pena fo I fo mai a wole a mio le anga ma le a mio le lei. E umai fuaiwa le anga le a mio le lei. Ona o le a mio le anga e pipisi e peo fa mai peo le anga sala. E pipisi ra kamanga. O le soifua malolo ina. E le pipisi.
tal no se taimi le I te se si kuar kamanga. Anyways, I le lua Korinito lo mta upe ono, fa upe suman lima, let's pick up from verse 14, masuru lima fa mai, aua tau te amo faalenga tasi, ma e le tari tonu, awa pe faape fea ona faatasi o le ami o tonu ma le ami o le anga, pe faape fea foi ona mafuta o le malama lama ma le pou liuli, pe whape whea foi ona loto ngā tasi o ke riso ma pelialo, pe whape whea foi ona tofu sia whaatasi o le tari tonu ma le ua le tari tonu. Pe whape whea foi ona loto ngā tasi o ke riso ma pelialo, pe whape whea foi ona tofu sia whaatasi o le tari tonu ma le ua le tari tonu. O ie, awa o me fu e te tātou I mō meo, ia, whaila le te 5, hei, o te loa o le la utala noa atu se poto wha le atua le teimile nei, mō tātou o le 5, ai mana o mia la le se poto wha le atua, a whai o nei te 5. Fili whaatasi ma le atua, au e kesu ea sau boyfriend po sau girlfriend mai le no fuanga, ngai ke vai, a whau se kangaka fui le wau, e pei o teimi nei mo meo tamaitai, se ke va ai esu e kama fo I e pe aleanga ngi kama fo I le pe ula va vale fo le e pe e fia ho fo le kamiki ula va vale o I ngau ke lo ai e ese fo esa o ngai me o le me vale e attract le vale a fo e pe fa pe na fo le menga e attract le vale a fo e aki a fo skanga ka fa vale fo le e sa wa ma fi ula vale ma o nga fo le e pe attract le vale o le ai o nei lana e ata mai. A ue ke alu e Philip su e mai kongol wharkalapu bo ngo fuanga fu le afus ka ngaka ingu pia ma ka ngaka leanga vo ile le ngai ke ese ono la wa mai to spot yeah, this is to save you. La ngai le si ka mai ka inga nga vili mai le si ponga. E ka o ka ngo mai langa boyfriend. Yeah, ma ngo fu fa le mi se ko lo fa longo fu ile. Ai fu mai but I love him. I love him, au ke fiu ke whai ei leo langa la ngei ele o whai atu kipi. Se ua pea ua paunga se kama au le lei. Ola, le mea o le kama la le au le lei le ko kongo le loku. Ia wā kiri ei fo I leo aku o ngai kenge ko kongo le loku ai o mai fo mai. Au angi ua wha asai ko kongo le loku nga wheo wai ka miki. Ele o se motive ngā fo I lele. I always encourage people fo I lele. Ele eise ngofuanga piko I silinga au le lei kenge maka miki ngai loko kongo le loko. La fa asalanga ola I o ngai kenge ki mai ka miki wa su wharkalapu langa I o mai kongo le loko e fa asanga ngofo ia I ka miki le loko ma. I think kusa foi pero kongo kou loko. E vai sis ka miki o loko. Vai sis ka miki o loko I si mea. Lai loko. Anu la ia karkalango ma fa alongo mua po le ale mea karikongo ila ngai loko. Sue seisi, you know, lau la vea ia ku o ngai kaimi ai le ia o kaimi a. Ona le telo taimi, e pei wa le iloa fo I whanau mangai kangaka, wo aku ko kongo loku, ai wo whai mai, le pui me ka kouri me le ngai, yes. Ale ale me siri ato oi, aru aku la ia le finga ngai le wharkalapu, ia po o se si mea ngofo ifo, maua ifo wa le mele ngai o koe o, ke ala yo ngo foi for ngaka mai kengi ki marko o lua o le singalu ese ha langa nga sau ko kongo le loku ala I ku la fongo le loku e fa sai me fa sa nga fa ni ngai kongo loku because I also see that e le me fa pena you know kuson me lo karngo ku ai o me le tupu ke lo ke agree ke o me lo tano to le temi nei o tele o fa yatu lai fa pe o sili so u lo ina I lotu na no but I try to point out some of the things o le ala I fo ina na struggle tato Pulala ia pele fia mai kanga kala ia ke au ia nga we loi. Amen. So, na fa matal tupa ia au to te amo faalenga tasi mai le tal tonu. Ona ia tato fa nau mai tato. O la u fautuanga, le la u kala ngoa u si vaenga nga ia a ves fau kuanga mo la ko. E ta ua lo la to wa su eseisi e loa e alofa ia Yesu, tamai tai. Su e sau boyfriend e alofa ia Yesu. Ia alii. Ai se ka mai ka e alofa ia Yesu. Ona e toa tele nei tangata. Ia ua whaina fo I fōlaunga. Ia koe kau mawhaila ia. E sili lau whaatali I le atua.
right? E sili lo whaatari le atua le tangata e vatu e le atua ia te oe. Na iro le sau o le atua kam whai e fixo whaafika uli ma hafua mai o no lau whitwhiringa. E sili lo whaatari i le atua, na iro le sau o le atua kam whai e whaamalolo maka pe apupuka. Wa e whaakari le kua, e seki a kaka e vaku e le atua ia ki oe, ngai lolo kango o e fosi le maso le mea ongo le flesh. Fosi a fo i lele onga se i whaamalia le mana onga o le tino. Nga umai folola ia e uruli fo i la i o fōringo le tino. Onga kau mawhai o la ia le atua, le ale mea ngai e whai e whaapi. Ai se, saurola i malako inga kakalonga le atua, le ale mea wa e kango i whaakanga a umango ngofo malingi kangaka, le ale mea wa e whakanga ia le ai, o oia marau loto whaitalia. Martua fo le whainga le atua o atamu ma ewa. Na mua whai e le atua le tangata, tangolola ia o le atua au mai whamatala tuspa ia. Whamai wawa ai mai le atua e le lei o na nofo to atasi o le tangata. Ai umar foi upunga, ai whamai, o na au mai la ia e le atua o manu umai a atamu e mai e whai ngoa. Whako a whai la i o ewa, le ale so o kanga. E le wha apea fui o kama umai aku ilo o langa o kangaka mai le atua. O isi kangaka ngaranga vaku e ki o kanga wha ingoa. E laku lesi kangaka pese maunki o ngawinga. O le la o ko inga maunki. O lesi kangaka. O isi kangaka ele i vaku ele a koe ke ngofo ai. Ua vaku ele a kua. O langa ui e ku fo i lele. Nga vaku e ki o e wha ingoa e te iloa e fo i ngā discern. O ngai ke iloa ai po lea. Le aila ele o la utai pule ko inga lea. She's not my type, or he's not my type. Sui ngofu mai le la ole miala ole pua ala ya ole povi le miala lenga. Se for militala tu spa ia. Nga umana for mai le atua. E le i le tangata no nofo to atasi. E ka kaualanga yeise si ngofu markangaka. For mai because or fa fita uri mua na creation. That's our first problem. E le tangata no nofo to atasi. Tango la i o le atua, wale au mai asa oa ewa, ai kango le akua au mai mangu. Ai sea, o lai kau discern ka māloa, e hao i ngā ma discern i ngā, le mea e le tau i le talawhia ngai mo ia. Ngā waku afa mai i o pua ale mea le mwha ingoa umame ingi, umai whonga nei masesi, whaido e le atua le whine. So i le whaapea la o ka ngā ka whamai, I love him, that's a really cute animal. But that's a really nice dog. Whakari a Eva, whakari a Eva. Ngai ko kongo le loke le ongo whoanga rei ngei. Amen. O alu le sia. O alu le kuspa. Ingo alu le kuspa. Io la ke cinco. Ke cinco ka malo. Hau lo kunga inga. Ioi. O la ka pua i maia. Iskengo esta le sipiko. O wa inga kunga. O le A+ le mea lai ku. Oisi uma, ole ka puai mo fo isi, oisi. Ka vai kunga, pe oisi la vere lisi o. Ngale kasi ale eva lo ke vai kwai, oisi uma kenge lengi eva. Praise God, yele tu ka ko kadie, amen. Fai fa u ka ko me. Hallelujah. Martana tu spa ia. Au to te ha mo fa alenga tasi maele tani tonu. Aua pe whape whiona whaatasi o le a mio tonu ma le a mio le anga, pe whape whia fo i ona maa futa o le malamalama ma le pōriuri. E le ngā lulue whaatasi le pōriuri ma le malamalama. E le ngā lulue whaatasi fo i le atua ma le ti Apollo. E le toa tele o tangata lai le teimi nei fo mai o lai whaakanga i le akua le ki Apollo e whaimea ia. There's a lot of things tātou te leo malamalama i le spiritual realm. So ele mawhaina tātou concludinga le afoi, le theory le nā, po le tātou nunga le nā, ele mawhaina tātou whai mai, o le atua le whaian mea leo, le atua le mea le, whaian mea lea. E fo inisi o toa tele, excuse me, whaapea, o le tau mawhai le atua e tā ofi, mai ni manuia ia te ilatou. This is what the Bible is saying. O le whamata tuspa ia awato te amo whaalenga tasi maele ta tonu. A wape whape whiona whaatasi o le hami o tonu mo le hami o leanga. A tonu le tamai mo mai se koe mea something o le o whapeo. I believe the Spirit is trying to share this.
A tonu, o lewa au mai e le atua le amatanga o le whainga o lau whitwhilinga. E le tatau ona lua ngā lulue whaatasi ma le le tal tonu, pe te lua no nofo whaatasi ma le tal tonu, to e fo ila utala i le ima mea uru ngā li ima vaenga ia. O le tamu whaile atua e la vea i oi. Right? A tonu e ile teimi e umai fwai a whaiwa o leo e whai tau mai ana iei se tama o na ua levanga lua whewa. I don't care pe po levanga lua whewa. A whai e le karikongu i le atua. Ke ola o whakuanga le awa kia o e kipi. Ia, kipi moku a pe kangi pe a langa ile mea ngā mele la walu ke pule lo wola. Kalo i le kue aua. Wai pe wha pe o le poko ki a pole whai mea ngei. Ke lo kipi. Ngai pui pui oi, ngai kam whai le atua e pui pui oi. Tau. O ki a polo le o le lei o le mea le o le fia kiuti. Ela na whaila utala i le vahenga lea. One of my friend back then a maonga. O le mea fo na tupu ai. So, ina ua alu ese le tama le sa or kama le kusa o le whai a mio ia. Ki nganga ilo e whai a mio ma mio fo lele. Ala e lofa ia. Lai a lofa ia fo lele. Ina ua o nei la ina waru la ukama le ngofo ma le skenge. Mo kwa i fo ia i kuar kenge le. Alona ma fau fai mai. Fai mai e le alofa le atua ia te ia. Fai mai e mafua, fai mai ona watango le atua ave ese le tangata le malona o langa. A ole kangaka le na mana o ai. E tutusa le leia le mea le na ma le mea tupu ia atamu ma eva. Na unga vaku le ata lea. Tova ailanga sala na fai atamu ma eva. Na ole anga sala a tamu ma eva na iai, na umana ave e le atua le upu, fai e au e te lua a ai le la au, ole aso te lua a ai e te lua feo ti ai. Ole anga sala le au vahenga le na o la faia. O lai manatu eva, o lai iai le mea lai tango le atua ngā ma ia te ia. Right? Pia fōlinga o lai ngā ma ia le atua, pia fōlinga e musu le atua, e avatu se mea lai kua ko le la au lea. O laua lai manatu e vailona loto, o lai pepelo le atua ia te ilatou, o lai ele mea lai e musu le atua e avatu le manuia lai tua la au lea, o na walatu le ti ai le afoi, le ti apolo fai, o le aso e kirua ai e pe o lua o ni atua. O inala, la e musu, o lai le mafau fau eva, me wale meanga me kala kuspai, me o mangako le leile la au, o le ali mele ingei, o lai e ilo la ua manatu, e pe fōringa ise me o lai ngā e le atua mai ia la tau e musu, i le atua e aile la au. Same thing i le vahenga leo te whae tua i. O le whai mai o le atua, au te lua o whaatasi ma le lenga oi. Pai au fo i te lua o whaatasi ma le tali tonu. E leo kauma whai le atua e tā ofi ni manuia mai a oe pe tam whai le atua e whaasala oe. No, o lai pui pui oe le atua mai le mea le isi tu. To a tele la tangata, e pie fōringa e le te tonunga wha mai se i oe kofo i eise ia, si la koiloa, au e ke kofo ai. Au e te tofo ai. O lala e le o manao le, e le o pepelo le atu e te oe pelo ti apolo. Na ia pepelo ngia eva, e tau ia e pie fōringa o lai eise polo misi kua mai oka se polo misi. Lai tua, lai whapea eva maakam o, lai le mea langa ngā e le atua. Whapea ngā umar taltonunga to telo tātou. Lai tātou taltonu o lai whautua ma le tuspa ia tātou, aua le uo ma le ngoi, aua le whain mele nei. Lai whapea tātou, e pi fōringa o lai ngā e le ki a e le akua se mea lei mea tātou, no. Lai au mai e le atua, se kiua po le puipuinga le nā le atua mai a. Oi maa ue, I also believe to tele yo, you know, ia, wa whaisi umioka ngā lua i kupulanga kalavou. Ioi, ke leo kupulanga kalavou waka whaukua ngei meo o relationship. Nei vai o isi la ngō ka whai i aile a makanga waka whiu e koe wa aia kukonga whaolakanga. Ua, lau o akua ma o akua ia. Ono lea, ona fu o lau whai au la tau loto. Ai ki nganga la unga kuai, ia le mea lai whamari tuspa ia. E le o nganga aina e le atua se manuia mai a oe maa. Kusalava po le ale le popular la uka ngā ma le famous. Pore ke le fo o ngā maso ngā iai. Ke pole, e le kei me koe kango koe le maso ke le ngau ingei. Se ua maa ngumi o makua i vai. E le ku mau i ase masoa. E le kei me uma le 6 packs ngā e vai ai. O, kasi se pack la po ai. Io, e le ku mau ai lava. So e tā ua po ai tātou te a. Sava vali whaatasi do langa le nei. Tato atu mua, il tu sila e Peru.
e peru lona mata upu e se folo. Fe upu lua fama lua lima. Ia tātou mana tunatu fo i le tasi ina ia tau whaatupu ai le alofa mga luenga le lei. Aua le la fo ina le whaapoto ina o i tātou pei o le maasani a isi a ia whaamawhanawhana ina ia atiri ai fo i ona whaapea ina ua o tau i loa o le aso o loo tau lata mai. O le, o ia tele na whaonga ina e le toa tele o nisi e quote le scripture le e tā ua le o le lotu, which is true. Tā ua le mafuta whaatasi. O le mana ia o le au mainga o i tonu i le vaenga lea. Whaima, ia tātou mana tunatu fo i le tasi ina ia tau whaatupu ai le alofa mga luenga le lei. Aua le lafo ina le whaapotopoto ina o i tātou, pei o le maasani o isi a ia whaamawhanawhanai. O le vaenga mua le e se le tāua, o ai e te lua, le mafuena me tala tuspa ia au e te lua, sa vari whaatasi ma le tala tonu, ono o i le mafutanga, e te tau ona whi whaamawhanawhanai. Ia tiri ai fo i ona whaapea ina ua o tau i lo o le aso o lo o tau lata mai. O lea e te mafuta mai, tātou mafuta, i whatete inga leo tātou mafuta online. Ia o aso ia e tele na whaonga ina e le toa tele le. I kind of disagree le tele o nisi au na o lo o lātou whaapea e a fo ino le mea. This is my point i le vaenga le. E nisi e whai mai. Refa mele upur kuspa ia, au le la fo ia le whaapotopoto ina o i tātou. Ma whaapea na ole lotu ai mafuta ai. I believe, e mawhai ona lua mafuta i lunga o social media Malaysia tangata. I know, o kere kaka disagree e tau nā mea, ma o te le pipole ai. I love you guys. Ai iai foi, o te whaamalosia leo e mafuta whaatasi. Whaatasi le tasi. Back then, i aso lena tūsi al tūspa ia, e lei available ni social media. Right? E o mele taimi nei, o leo available social media. Ai toa tele tangata, e le o mawhai ono o ini afo. E hei tangata i totonu o isi vaenga laulangi, e le o yengi loku. Right? E le o yengi loku laka ifo, le mawhai na alu se lotu, e le o yengi tangata le tonu. Rai ai. And yet o lo mo leva no e mafuta mai lunga social media. So, when it comes to this, o lewa whaonga ina le tele o porokalami, o laua mafuta mai ilona tangata. Lau o mwhawhanga toi le upu. Laua amen mai ai. Vi ia le atua. Laua mo e nei tangata na mafuta mai le tātou porokalami. E le mawhai totonu o afoin. O Samoa. E le mawhai no e lotu pālangi. Aina mafuta mai le tātou porokalami. So, rai whaamawhana toi lea tātou porokalami. Ai le mawhai foi. A whai o ngai e se loku i lalo o mai o kōwhali. Alo e mafuta ai. So e le whaapea e a fo ua uwhai atu e ke aua ke alu le lotu. Ke manga o ia e iloa. Aua ngi i whaasala inga o e le manga kufu i lele. Whai mai se ranga le inga whai mai o lea. I believe i lo tantonunga e toa tele nisi au nā le atua toa tele nisi ua mawhai ona whaamawhanawhana e ala le mafuta mai i. A ofo ngeilanga e maka isi mea le kala whea ngai. Peo isi puro kalame fo i meo le lalolangi. E mawhai fo i ona whaasei nai oi. O le ala le winga o lo walu pe le lotu. Le ke alu le loku i le aso saa. Ai e sau aso le vai aso lai ke mafuka isi mea le kala whea ngai le lalolangi ringei. E o kula aso saa. E makua le aese winga o lau loku. Aese because o le aso saa e se mea langa whai ai. O le aso le vai aso. E se mea ringa e mafuka ai. O so lenga e mafuka i mea lalolangi. O gula i le aso saa. Nga o waro sika mai keime ke mafuka ai. E whaafetai lai le atua i le social media. Right? Le ua mawhaionga e mafuka kwa e le aso ngafua e kau le aso saa. E ke arua kua lai ke on fire ai le aso saa. So vi ia le atua. Ke le nisi e lo tatonunga. Te le nisi o tatonunga. Nisi o e kale sia e le o whainga la ko pai postati. E le o whaia ni ala atou. Apolo kalame nga o le aso saa. Ia vi ia le atua. Pe a whainga le paule nga. O ala mea whai aso le vai aso. Pule arka ngaka ilonga o langa. Yet, le ua e whaava noa ina lo teimi. E te mafuta mai ei. O le ale me le whai i.
fa mai pe o le masani o isi a ia wha ma whana hai. O wha ma whana ia tautou. Same principle le apply. Fa mai tala le tuspa ia a saule o le anga e pe o lea, o le vaitafi. E si itia e le atua le tūlanga e whaasanga tau wai. O ia inisi, wala tau against i le tūlanga o le whaonga social media. You know, pa mai ngai kakaua, yes, taun tātou mafuta whaatasi, and even this is o tātou fellowship. Yeah, o ngā fo i ingi Facebook, mangi YouTube, mangi Zoom, nei tangata I lava I asu, la aso na fai, I le mawhailang kako kosoa se ia, o leua, o si e le atua le la asanga. Se va ai le winga la lautala, a fai ngeila ngā o le pule la a kua o le mako mafukanga, ngā o le pule la a pe ngā le ko se furu eka ngā ko le mako mafukanga. A fai la na o le to se furu a leo te wha malosi ai every Thursday and o lo no winga, o la e malo ki Apollo le kelo mer ki Apollo la e fai lungo lo langi ngai, vai anga social media, la le fa sau solo pe pelo ki Apollo le fpasi ai, a o le ngai o le aku mau ale ka le sia I kuat pule la. Le wa sui fo e le atua la sanga inga lue ai, so now lo wa move le atua social media, together with the pulpit, behind the pulpit. Ele na o tua la pula, fa pena fo le lungo I, to a tele tangata wa fa ola ina, ai sea, it's through here, ia manisi fo o ona le atua mala to plo kalami. So ele mafpe no fa ia tu asi itia tu langa si fo nga lue o le atua. E I fo ita wa po fel me ke mafukai. Ona, tatu, yeah, let's put it this way. Le ala fo me au le la fo ina fa poto ina I tatou. I don't know because e te o matamata. Te le ropo to fia o to ia mai mo te mi nei. Ai o leo tatou poto I, we are all come together. E pe ia se poku le mele kako ke ia I. Le ala te mafuta mai, lo te mafuta atu. Amen. Lo te fa mafafana atu na te amen mai. So le ala tatou te a, fetu fa I le upo le atua. Ai le tu ai fo I lea, ona iei fo I vaenga le fa iloa I la ilo tatou alofa. So I believe there's a best way to show your love. It's at church setting. E fa iloa ai lo wa. So fa alongo mai I malu loko. Ai le fa pengo fa alongo mai I a fa wole I se loko ke aluai. Ia, ma fuka I le atua se loko ke aluai. Amen. Are you guys all right? Adatu le lua Timoteo. Lua Timoteo lona mata upu e tolu. Fa upu e fa mai. Aia e iloa e oele nei mea. O nā so e ngatai, e o mai ai aso whaingata. Awa e avea tangata me e alolofa I lātou ia I lātou. O e mana na o I tupe, o e loto vii, o e wha maua lunga, o e upuleanga, o e le wha alongo I mātua, o e wha awhetai, o e le wha awhetai, o e a mioleanga, o e le loto ainga, o e tu umavaenga, o e wha atua upua, o e le tauwhi mana o le tino, o e wha sawa, o e le alolofa I tangata a miolelei, o e wha alata, o e so ona whai, o e ua wha awhetehina, o e ua tele le mana o I mea wha awhiawhia, ai le aise manao I le atua. O e ua peisea I ua mio atua, a o le mana ua I lea mea, ua lātou te ena, ia e alo e se lava I tangata wha pēnā. Lea la ua ave Paulo ia Timoteo tangata e alo e se mai ai. E se le potol tuspa ia a. O lewa ave apostolo Paulo I lona tali I faaleagaga o Timoteo I tu a inga tangata e aua lātou te sa vari faatasi. O lae ave e le fautuanga e pui mai ai. O na whamatala tuspa ia ea. O le whewaa I malelenga o e male amio leanga e leanga I le amio lelei. Lea fo I laua ave I whamai. E alo ese lava I tangata whapena o a tangata I whamai. Awa e avea tangata mai e alo lofa I lātou ia I lātou. O e mana na o I tupe, o e loto vii, o e wha maua lunga, o e ua upuleanga, o e le wha alongo I mātua, o e le wha awhetai, o e a mioleanga, o e le loto ainga, o e tu umavaenga, o e wha atua upua, o e le taofi mana o le tino, o e wha sawa, o e le alolofa I tangata a miolelei, o e wha alata, o e so ona whai, o e ua whaafeteina, o e ua tele le manao I mea whaafifia, ai le aise manao I le atua,
o e ua peisia I wā mi o atua, a o le mana ua I lea mea, wala tau te ena, ia e alo ese lava I tangata faapena. E sili atu le fautuanga le tuspa ia, na ilo o sesi a fautuanga. I also believe ina ua o filifili a uia e tāla I Yesu. Whawhetai I lea tua ua kelea ua o whaolainga, ua ke. E iei nisi o tangata na mātou, I also ua o filifili a uia. Mātou te leto e sāvali. They are still friends. A mātou talanoa, ai o filifili. O te leto e associate I mea lalatou te whaia. Ai o ale te mi le mātou te whetau I mātou talanoa. You know, e iei fo inisi o tangata. You know, makanga kango kata ka wo. O ngā fu le ka keilo ka I kaile officer soani lo ta vala awina. E iei fo ila ia le toa tele o nisi o wo I la uia sa valinga faaleagaga. I also believe you know ele o add value ila o sa valinga faaleagaga mai e ele toa tele o tangata fo ilea ia o no tatou umalava ia le tatou sa valinga. You know what I'm talking about. E tangata fo ilea e latou te whaavaivaia o I lau sāwaringa. Au te loa e au ia. Le kaunga ko savali. Au ke pole fua iei. A fu o le atua ngā ia look after e lātou ia. E le atua tangata uma. A o oi. I le whaapea o ngala e fsoswangi a ki oi. Ono lai mai tu spa ia le fautuanga. Au te savali mai tangata. Au te savali mai tangata. Le lisi renga o whai kaua kua ngai. Ona fo ia pui mai ai. I to tonu fo ole e kalesia. O la iei tangata whaapea. E mawhai lao nā, e le whaapea ole a fo ino le mea. Ole a ele mafuta I tangata nei fo ilele in terms of lai wa e kumakua e ku e se a kangaka ngei. Pa awane ia, te loa leo wa tuas whate ta inga. A first tangata e whaitala. Right? Ma e whakaka inga leianga. A rai tu tono o le lotu. E mawhai anga sau pe le lotu tangata whaikala se I whaalongo le upu ia ku o le whaitatala. Ai awalane I lua toi tala noa ma le tangata le nā. Ai sea, because o laua lua mafuta. Ala lava e sau le lotu. Amen. A o lona tala noa ma se conversation fura a whai ma se kalau se si kipi lo. Kipi le kalangoanga. Au e te lua mafuta ai. O le whaate ta ingala nā lo uvatua. E le wha ape o le akuri. Ia whai la lua I wa akuri nge e laku fo ia o le whai kakala le la aku pisi soro yo. Ai ma whai ana lotu per tangata whai tala. Wha alongo le upo le atua. Tu ue le whai tala. E alo lua umar whai kala I sea. Pe a whaalongo longo I le upu o le atua. Ma pe a whai o laia o hai le kelo kaimi. Pe a whai o laia o hao ma o hai nei tangata na fu I tutono lotu wa ngā luenga ngā whai whai au. I o kaimi fo ngei. Wa ma ale angai ki lisi yango ngai kaimi. Wa le ma whai ngai whai whai au ma whai aku I e kale si a wha a kongu aku wa kekeva. A po o aila a wha a kongu. O isika ngaka I la unga whai whai au e isika ngaka o mai whai mai ia. Wa le la unga kuspa ia e la unga mai ka ngaka. O whai pia, sorry, la unga ingo fora whewhi au pe la unga ile ea o la unga o kangaka me la unga ile upu ile la unga ise ngingo fora. I oto inga manatu no tangata le teimi nei, whai pia ai o se wha ngongo le mea la whai le upa tu spa ia wha mai o hae o wha tonu. E le teimi fo ile I tātou mafuta ne ma whai lava no mai nei tangata I tonu I ai le whai pia la o le a e alu e maku a whai vaenga o le mea ngā lau a kupur keimi ngai. Tonu o lotu se wa whaile vaenga I, ma le vaenga I, ma le vaenga o. Ngā kula I o le whaikakala I, o le whaikakala I, ngā whailola I o so e ngā kala I sea. Langa le la tu te le o sava vari le principle le tu spa ia. O le taimi e sava vari I tangata o le lotu I le principle le tu spa ia. Ngā keiloa le leia ngaka whaikala mar ngaka I. Ko keiloa, e lolo e tangata na I o laua a matana ele tu e tala noa ia la tau wa ele interest ia la tau tala noanga. Ke ia wale koe kalangoa mai aki oi. Ke ia alua kango e ka ngaka whai kakala a makala ngoa makua le whai kala. Makua le mukua musu e whai mekala o iska ngaka ia kia osea. Makua I kata ia le whai kala. Kua no wa whai coloring. Asea, langa leilo le leo kwa le inka le sia I kala le kala ngoa mai. So e olar ki me kausa salu me fo le se kala. O whai aku maa i o le ka alunga ngapo. Maa ngai o le laka pia ngapo. E si le kala ngoa le laka pia. Well, le mele na, ono fo I ole, once you're part of that conversation,
Lala wo tau mafuta. So, ia, awar kuria ngai kanga kai o i wale leo e mo martala le nei. Lana avel fautuanga. I le pui pui ngā ior ngā ruenga kaka lea. Aua ko ke mafuka. It's one of them. O le mafua anga fo i lea. Nā lai ona outu ua e au la uia ngā ruenga. Mea lea. O la ngā ruenga. O le sa o tustala mo o whaia mo meo ni pokin whakakalangoanga. Le se ngā ruenga piko i siringa whai kio e pero ngā ruenga le whakuskala. Loa, soli. E siri ele ku. Ele ao ngā ilo ola whaalea nganga. Whaafenga e whaamahalosi ka ngaka alafu e ki whai kio i e. So, ia le atua. But sometimes e au ona tātou ave ese nisi o mea o loo whaalave lavea le tātou. This is the enemy of my spiritual walk. O le mea le sa i la utulanga whaftai le atua ngā ruenga na au mai le atua i nganga uroa mai ai fo i le tūlanga te lese mena au ina mai ai pa o teiloa. Ina ua separate i le tūlanga o le whaia o ngā ino le upu ma le whainga o ngā ruenga le atua. I need to make some call. E au na inisi o mea tauna ave ese ia. Pe fula na inisi o uo, no longer friend with them. Call them my friends. Ke pole. Wewa ai ngau kangawa ese I kele o isia uo inga ingi. O ka se kele o uo. Ha uo iwa ingi soli. Hola, mai lawe kamai ke kau ko I inga malo o mākukua. Ola, e isi lo o mākukua a vili mai ngai le pō. Ai, se pei ala mo kala ngoa ma uo. O ngai o ki ngā fu, o le si lo o makua ngā a vili mai ngai le pō. Vili, mo I ala ukala, kāsu kasi vili mai, ai kā le lua la e whai ma, lai makala ngoa le lei o le atua ma menga whai le, mako kere o whai nkala o ngisi. Lai makala ngoa le ese le maa ngai o le fellowship. Ioi, e fo I se uri inga ngā soli, ki ngā ngai loa me o ka ika waka fia moe ku. Alai make mafuka online. Lai tala noi le upu le tua. So amazing. Pe a whaia, mafuta ma le tutea. A ule mafuka makangaka le taritonu. Ai mafuka la makangaka karikongu. Oka, wha mawhanawhana ai. O le true story ni mea nga. Amene. So o le si a tātou, o le si enemy. Each one is given the manifestation of the Spirit. Let's skip that one. O leisi fili. O le tatu tala noa the enemies of your spiritual growth. O le se seo tangata e te mafuta whaatasi. O leisi, the flesh. O leisi fili leo o tātou sa valinga whaaleanganga. Lena tātou tala noa I tangata e tolu. Ia pe a whainganga I follow our program. Lena tātou tala noi tangata e tolu o le anganga, o le mawhauwhau ma le tino. O le tino la, o le anganga e whanau, o le loto e whawhauwina, ai o le tino e whaasātauro. O le whaawhita auli lea, stasi leo whaawhita auli tele le tātou sa valinga whaleanganga whaupe lima. Ma le ono, on si ira I o tātou whaitau sifuru wha ma le sifuru toru. Fa mai le whai upo e lima. A wā o e I la le tino, e loto atu I lātou I mea le tino, a o e I la le anganga, e loto atu I mea le anganga. A wā o le loto I la le tino, o le oti lea. A o le loto I la le anganga, o le ola lea ma le manuia. A wā o le loto I la le tino, o le ita lea I le atua. A wā I le usi tai I le tu la fono a le atua. E le mawhai fo I ai. O lou tino aia, e le kai usi ka I lou kingo ku la fono a le atua. Fa mai kewe nene, no, lai fai mai il tu spa ia e le mawhai. So, e whai mai fo il tala le tu spa ia, o lai fe te e nai, whai mai au wā o le loto I le tino, o le oti lea, o le loto I la le anganga, o le ola lea ma le manuia. E le mawhaina no whaetasi le oti ma le ola. So, o le tino ma le anganga, e le kakaunga sa varia, e le kakaunga whai unga whaakasi pe kakaunga, o le si aso kai le kingo, o le si aso kai le anganga. Ne ai, ta tau awa lava le anganga tai. Whai upasuma tonu masuma whafa mai. A wā a whaitou te a mio I la le tino,
E oti ai outou. Ai a fai e fasi o tia e outou a mio a le tino e le anganga. Tau te ola hai. Aua o i la tou, uma ua taita ina e le anganga o le atua, o ata li i la tou o le atua. Ma ngia i ol fai mai o le fionga le atua. Fai mai le tala tuspa ia, fai mai awa a fai tau te a mio i la le tino, e oti ai outou. Ai a fai e fasi o tia e outou a mionga a le tino e le anganga, ona o le tino o le fili lea o le anganga. Yes, o le fili o le anganga oa, o tuina naunga o le tino, ona ele eima se mea le lei, aere fai tau tusia Roma mta upu na iluma mta upu e fitu, whamai tala Paulo, le eima se mea le lei o nofo i tutonu ia te ia. Ia. A o lea lai, ona mafua mai, ona foi o lona tino mona tuina naunga. Ele eise mea le lei o i tātou tino, na o tuina naunga le iei lea, fai ta anga o le mulilua, o le ita, o lea, le tala noa ili karatia e lima. Suiva fa solo lau fai tau ia. Tuina naunga o le tino. Nā lai wha metala le tuspa ia i. Wha mai ea. Fasi oti o taua mionga le tino e le anganga. Ona o tuina naunga o le tino o le fili lea o le anganga. Wha mai la ia. A wā o ila tau uma ua taita ina ele anganga o le atua. O ata li i la tau o le atua. So e tā uala o le ata li o le atua. Pa ata ita ina o ele anganga o le atua. Ai a pa ka inga o e laukingo. E mana ongo lo tino, kako aku i kore karatia na. Se au mai le karatia lima. I assume o leo e ilo al vaenga lea, ia e kako aku pe iai. Whameritala le tuspa i whapsuma iwa, ua ilo tino fo i ngā luenga le tino le tala noa ni le tusia Roma e madu. Whai mai, o mea whaape nei, o le muli lua, a whai o oe le tali o le atua nei, you call yourself the son of God, o oe le tali o le atua, le te whai le muli lua, le te whai le whai taanga, o le amio leanga, o le mata itu, o le ifo i tupua, o le fai tonga fiti whaatau la itu, o le whaitangai, o le whemisai, o le losi vale, o le lotoa, o le whinau vale, o le whewaiwaya inga o maasainga, o le matau, o le whasi o te tangata, o le onanga, o le poula, ma mea whaapena, o te mua i ta uatu nei a te outou, pei ona o whai atu ana mua, o e whaia mea whaapena, e le whai le malo o le atua mo la tau tofi. O le whesili, a fai luna tusia Roma fo mai o whanau o le atua te ita inga le anganga o le atua. A fai la o le te ola i le te whaia vaenga ina o reading atunga. O le ala o aila lauta maa. Man tua fo i le tala le tuspa i ane whamai tala Yesu i la vaenga fo i lele. O le kouka maare ki a polongo kou pipelo me ame le amakanga. O nga le luaka maare i ngei. Luaka maare ke mi ngei ka maa i le anganga. A le o le atua tama o le ki a polo. Lono wingo i la to e whaia mea o la kouka maare ki a polo. That's why. Ke loa o whaare fie ke le aiskanga ka pe fie maari. I call myself a liar. Whameo ke pepelo. Sea, unga fo i o la kou e pepelo o le la kou ka maare ki a polo. Kuse ke whaia le kalanga. You actually insult me. Ia po sisi fo le aisea. Ona e le o leo ke whelua e au i o lo ka mai le pepelo. O le keimi alau ke pepelo ai lona wingo lo ka mosui fo lo ka ma o lo ka ma le ki apolo. Ai ka un ka ko sa vali o ka ko le fanga o le tu sa vali le tu. Right? Hallelujah. Amen. So le ala manino tu spa ia fo mai la ia o le fu o le nganga. O le alofa, o le file mu, o le ono sai, o le mata alofa, o le anga le lei, o le fa maoni. O le anga maluma le ngā o ia, e le wha atu la fonoina mea wha pena. Amen. A whamaila ia, a o ia ke riso, ua wha asata roina i la tau le tino, maona manao, maona tuina nau, a whai o tātou wola i le anganga, ia tātou sa vavali fo i le anganga, awane i a ve i tātou mai mita vale, awane i whelu i ai, awane i whelo siai, o le tala no o le tusia kalatia, o le ele o kala ngoi kangaka o laulangi, o le kala ngoi kangaka o mokaria Yesu a ve mari, mwha ola. Le ala tala no mai le fiong pa ia le atu i tātou, o tātou tino la, po le mafau fau i le tino, i mea o le tino, kasi leo mea ua, o le fai mawhili o le tātou wa, o le tātou sa valinga wha le anganga. O le isi vaenga, one of the enemies o le
o le spiritual growth, ignorance. La fasa mo le ignorance. O la pongisa, o la ne malama. So i tono le tusia Hosea. Hallelujah. Hosea lo mata upu e fa upu e ono. Fai mai. Ua faa umatia lo unuu ina ua le ai se poto. O oe foi nai te e atu i le poto, o le mea lea o te e atu wai i a te oe, e le fai oe mo o si taulanga i a te au, ua e faa ngalo le tū la fono alo ua tua, o au foi o te faa ngalo i lau whanau. So, my people are destroyed for lack of knowledge. E le o fai mai le atua ua whano o tangata ona o te leo iai. Right? Lai fai mai le tala le tuspa ia, ua whano o tangata ona o le le ai o se malamalama, i wafu o kako i le mga kuvo i lele. Sau rolo waka li i ruma o le ngawhasi e se sinunga la awala wakangi mai. E kau hu o kurola la a wha peor ko inga le fuko a kau hu o kula fiafi. Ai la kunga ai kala ma le lo makua. Fa mai ia, le nga lakur kama nunga, ole ai fasi me ku kama. E la e kangi e kama, leanga uma fōringa kama fasinga e ku kama. Ngā ngā ruak kua ko inga, kere ngai whaalongor kala lea. Ora e meo kupu. Inga ngir ko inga. Sauro markala fu i whamai, walaki. Walaki anga o iai le keiming kupu le mea ngā, se mangu e vava aile, vava ai ku kama. Le fola folanga le ar ko inga le ngai ngai. Wa ye ka ko i kelo folanga whamai, walaki anga o iai se mangu e le kupu le mea ngā. Whafkai i lea kua Wai le loa anga whape ia e po ia e umanga whasi ku kamala kari i koe whasi foi mga ia. O isi ka ngaka a whai ngi folanga se pei ako unu mai. E pei o rambo voi le lea, me walaki. Walaki anga o iai, ia se mangu wa ele. Ele whape nana le atua. Ele o whai mai le atua le tuspa ia. Ua whano o tangata ona o te le o iai. No, o la lava iai le atua. O la lava e whano tangata. Ai se a lava e whano i tangata i le ola whaaleagaga. For mai la ia. For my people are destroyed for lack of knowledge. And it's one of the major reasons ai whai tau nungo le tātou Facebook. O le mafua anga o i na whanau mai ele Kevin Life Ministries. Na whanau me le whasi upure. Ua whano tangata ono le ai o se malamalama. I le aso ngofo ia. Ai au mai ele atua i lunga le upulea. Tele i ona o tātou tangata o lo o whano ngā lurua le o langa atoa ma o tau si lotu mea uma a la lave le i ola ele italia Yesu e ve maani mfaula. E whano lava la ele ona la ele o iai le atua, o la iai le atua, ai ona ele o malama na tangata i le upua le atua. Me ala le nae tā ua i le oa o le upua le atua ma toi koe fo i kākou le basics o le tuspa ia. Fa maila i o tala sifa i upuna i lalo ifo. Because you have rejected knowledge, I also will reject you from being priests for me. Because you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. E tā ua i o le upua le atua, o ne tā ua i le atua. O le upua le atua, o le knowledge le na mai e le atua i lana upu ma whailoa mai a te i tātou, le ana whamaritala le tuspa ia, na tūsia ia le whea ngainga tuwai mō tātou ina ia tātou o ina mai se mea mai le whea ngainga kuai. O kala umai in kako whai kaur whea ngainga tuwai, whamai na tūsia mō tātou mō oe maa. Ina ia o tātou awangi i koe whaia le mistake nga whaia ka ngakala. To o tele tangata e fia le mea fo i lele, e umaloa nga whai se mea sauro whai mai. Ia langa sa pa uu fo i ka vika, ai kala ngoa koe fo i lele e tuu le muli lua po a. Wai pe whatua alau tala. You know, I share to you some of my testimony. E le sia uonga nga mawhainga ruenga whaakasi. E la kuaso umala e luako nga ruenga. E share mai lava ia kia uanga. Kusa e whaile to olua. E fia share mai e te aulanga kenge. O le sia nga kenge. O le kele o kenge alau kama leo. Ke vai oso e saula e kamu whai e tau mai e te au o ia e avi. O ia vore pi ka mai e avi. Hofa mai vai lau kenge leo. Malau kenge leo. Malau kenge. Ai ke loa lau kala ia keo kou. Le aingi ai o kenge au leanga ia le alo kama. Ko kiki ova mali. Ola le kenge kala ume. Ofa actually. Ai o kenge au leanga ia lolangi leo e anu.
It's sad to say that, ke e loa ngai kengi, e whakalaka māloa. O lai loa e kengi, o ia whaile ko lua e wakua. Mea la ngau ka ngoi whai ngoi auleanga mio ki ngā ngai loa e whaile ko, lai aulelei na whaile atua aulelei, ai auleanga ko kongu. Mene o ko umai ko ke aulelei. So, o whailo iai, wala ukalanga sa whaiskama. Factually, ai au kengi auleanga i o lalangi. Le ki o kele au kengi. Ai o fius ngai kengi su se se kangaka vai kele pe o ile e nga o ia kangaka vai. Ai a penga o es kangaka e kusa le ia lo lako le afo le vai mo lo lako vai lengi. E por mi ngai fi ia. Anyways, o ngai ile skemi vo ile e pe akaka ngofi vo ile fa vi kamai. E pei fo le aho kakala ngoe wha avivi. Se ua kire ngō mai wha ari mai. O vela u kenge lea. O kare kenge wala u meka ika wha ari fo ile. O wha pia maa era discourage kulo i ko ngā kalanga i ai. Whakuia ai so whakuso. Se vengi kenge ri i pei reanga e unu. E o le kele o lokala ngoe. Pera aka wha mi ka ngai maa kire ngā rula u mai. O iaka o isi kenge kere ngā kenge o kala u mai. Ele o kamanga. O se fafa upo ono. My people are destroyed for a lack of knowledge. Ina ua le ai se malama. Ele ona ele o iai le atua. Ai le ai se malama. So, e aola na o ina le upo le atua. Ma foi. If you don't know the truth, you won't incorporate in your life. Ele mawhai ona e apalaia le upo le atua i lo wolanga pe a whai e te le iloala na upu. O le toa tele lau tangata, o le whaiol ona o le i sai ono mta upu e. Ono le iloa le upo le atua, wala ke uwha pia ngisi fwai mai ona ele o iai le atua. Wala ko akele ngaka, God, where are you? Wa e whaial fsiri nai le atua. Tupuloni mea le atua o whea oi. Le atua o whea oi. O lai loa e le atua o ngā fo e ngā le atua. A le ale me o kupuringi mea ke au. Lana e tele o i loa lau mea tauna whai. Mea mua, e le whai e le atua le mea whai aku ia ke o e whai. To tele tangata o lai whai le atua. E sau e whai le mea na whai atu na whai mai a tātou e whai. O le mea mua, lai wha mai seek the knowledge of God. O le pātila na o isa ili le atua mo lana whina ngalo. A o lana whaio, pe a whaina o inga e whisila ia, God, where are you? God, why? O lai loa e le atua. O la fo e nā le atua. Fo mai e iei o iei mea uma, ai se au tupu ai. O le tātou le iloa, o le tātou mea lai whai. Amen. Teki. So, i tu tonu nā le tusia i sa i olonam tā upo e lima. Whai upa svuma tolu. For my, therefore my people have gone into captivity because they have no knowledge. Their honorable men are famished, and their multitude dried up with thirst. For my tala le whaupusuma tolu. O le mea lea ua ave ailo unuu whaatanga tau taua ina ua vale lea I lātou. O lātou wa lii foi ua onge I lātou, ma le toa tele o le nuu wa lai loa I le fia inu. O le tala no I le fia inu wha le anganga I le fia maua o le poto ma le malama. O le upa tuspa ia o le matau ia Iova o le amatanga leo le poto. E le mawhai ona e maua le poto I le atua pe a whai ke le matau I le atua. A e alofa I le atua, matau tuspa ia fa mai o le matau ia Iova o le amatanga leo le poto. Amen. O le matau ia Iova o le amatanga leo le poto. A e mauala le poto. Amen. Oka. E le mawhai ona e whauina lo a inga I tupe. E le mawhai ona e whauina lo a lau ngā ruenga I au tupe o a umani mea malo wolanga. E le mawhai e tupe na whau. A e mawhai e le poto na whau lo a inga, whau lo a lau ngā ruenga, whau lo rumanai o lo wolanga e mawhai e le poto. O au whai unga mea ngā whamai o le poto. Ke no le maangai ai o kalangoa le kuspa ia I le poto. Kemi ka fia kalangoa I le poto. Ka kalangoa le poto se aso.
ke le o le loto le me fai le poto ia te oi. Mea ngai tā ua ele poto le me sili a kulonga kau le penginga ma aulo ma mea kaunga ka fa me sili ele poko. La e su e kangaka aulo, ai su e whanga o le atua le poto. Ai sea, wa whano tangata o le atua ono le aise poko. Mea fo ngai whamarikara kuspa ia e sili le tau lea lea e afo e poto na ilo le tuputo e ina e valea. Kusel whaka oko. E sea upo e whaonga. Ma ngai o upo e whaonga ko e kuspa ia. Ko sa o a upo tu spa ia. Straightforward a. Kamba ngai whai mai e sili le kaure lea e poko ngai ilo le kupu ko e ina e valea. E kaure keu ua fo i lele. Ai sea, e pio lai mai sa o ale winga i e tau mai ai. Le lo loto le lau tele mora. O le malama i e eiloa. Le mea lai whai mai ai. Amen. Alleluia. So, mea no na lua nanta no toi nei ignorance. Ka toatu Roma se fulu. Roma se fulu. Wa ave fa le fuma tala tu se isa ya wa ave fa tanga to taua. Ai se ale me wa ave fa tanga to taua. Ona le o ye ole atua. Mai le atua le o ye se malama. So, aua la te fesilingia mo o fesilingia le atua po le me wa feo la marriage. God, le me wa feo la marriage. Ma fuana feo le marriage le tangata ele ono le atua. Ai ona le eise potona o la ia te oe fai e lau marriage. O le kali lunga. A kusa lava po o ni tangata ua wha o la ina o lau o ngiunga li ina no nofo fo i lele i totonu le kali sia wana nofo ai te i ua te tea e le maa fua mai ono o le atua. Fo mai ai ua manga o le akua e make. Warko a kele ngao ngisi fo mai i o le finga ngalo fo i leo le akua se i alu ese koe laka ngaka no. Aua le au mele ngō le akua e kawa ile melea. Le ai o se poto ia tātou e whau i o tātou a inga. I think it's all from lack of knowledge. Mai langa wo kango kuri le finge la langa ile loko me le mele o ke loko ai. O te iloa ana e iloa whailo a inga ana e iloa ia te oile poto e te iloa whaile me li liu ele loto o to lua. Ele ai ala se finga unga inga. Mire langa wo mariska maloa ma fua mai ele iloa wa ke role me aringa ke ai siru ngali se o le ka ele o ka ko ka malo loa ke ro fa finge e ti nga ai sao o ele stangata ma fua on te au ngali isu ngali sa ke le ya le kamar ke minga 5 ai ngofolo o to o le tamaitai. Se ole nga fai me le atua le iwi o kama ngai ku mama. E maa fualang ke ai. Se ole le ka e ele o la o le tūpālea. Yo le si fu tūlanga se fu se whao ngā mo mea whamangongi maa. Ia fufuru fu o tātou fufonga o tātou ngutu o vanga umanga. Ameni. Those are things that are like, for the fail telo marriage, to telo tangata la to tele loa. Those are the basics. Mele nei. Pa ana fa apea lai keu e reka kai o wafu matal tu spa o fano le sma malama anga e loa la mafu anga. Ele o ka ua kwa si finga ya ki o langa lai expect si finga kanga e lo. E fa pe nga fo ya e fo is fo finga o kuria ka ma loa langa fa pe nga ya la ku i fo langa ma ko kupa. I fa pe nga fo itina ya na fa i fa nga ma ko kupa. Ai upo se fulu. Ka kome se fai ma aka. Kai upo e tolu mua alu ngai le tolu. Amen nga mai kuenga. E pe ele si. E pe ele si fa finge dai fa pia. Ele o fai lo ko lo sa fa lo. Que lo ele si fa finge la o le van fia fai lo ko lo fa pia. Ma ngai al point ne. Ele o lo edit some the point ne. Sei ka o ve ke veni no ko lo fa fica. So ia ko ke penga. A me fai upo e se fulu fa mai. Au soi. O le mana o lava le nei o lo uloto. Ma uta talo i le atua mo Israelu. Ia fa o la ina i latou. A wā o te moli mau ia te i latou. Wala tou ma ele ngā i la le atua. Ai le tusa ma le poto. This is one of the most important. Ese for tau le mele tano le apostolo i. Famartala ale apostolo. Le au soi. O le mana o le nei. Nava le nei. O lo uloto. Ma uta talo i le atua mo Israelu.
ia whaolaina i lātou, o tangata ni o leo i lea, o lai tapua i lea tua, a lai mana o le apostolo e whaolaina, ai se afa mai, a wā o te moli mau ia te i lātou, ua lātou mā ele ngā i la lea tua, ai le tusa ma le poto, o lai nau i lea tua, ai le o iei se poto o whai ai. Amini. Whamai, le au soe, au tua watu scriptures, o le mana o lava le nei o lo loto, ma uta talo i lea tua, mo Israelu, ia whaao la hina i lātou, a wā o te moli mau ia te i lātou, ua lātou ma ele ngā i la lea tua, ai le tusa ma le poto, a wā ua le iloa i lātou le ami o tonu mai lea tua, ma ua sa ili e whaatu la lātou lava ami o tonu, e whaatu la lātou lava ami o tonu, ua lātou le usi ta iai le ami o tonu ma le atua. Amen. Ta uel vaenga le tano me le apostolo Paulo i, le tala noa la Paulo i, tala noa i tangata Israel, o la e kau ki ngā i le atua. I also believe whaapea fo'i ia le tele o tātou na lolotu. O le tātou te lolotu ma tātou whai mea mama ele ngā ilu mo le atua, e a tātou mamai. Te lo tātou na mamai ama whioti e iase i tulo. And yet, ona le o iase poto e te le o iloa e mawhainga o le fina ngalo le atua, o lai manga o le atua e wha amalolo, oi, awange i pei oi o a kamu ma eva, lai mangaku o lai ngā e le akua se mea i ala ua, awange e mangaku o lai ka ofi e le akua se wha amalolonga ia o e musu le atua, e ai u le atua e lana wha amalolonga. O le mindset le nā ua pe pelongia ai ele ti apolo ai maise lava. I wa pelongia i tangata, ono leo se malama. Amen. So, o leisi lava ainga pito i siri leo na tāu, ignorance, whamere whai upa tonu, a wā ua le iloa i lātou le ami o tonu mai le atua, ma ua sa ili e whaatu la lātou lava ami o tonu, wa lātou le usiu sta iai le ami o tonu ma le atua. O ngā wa iai ale mea lau wa kongu i la koukat kongunga ma mele ngei, lau wa sasa iai ngā. Lau wa whai e whape ngā. O wa alu ala le whinga ngai kasi, a wa le whai ale mea lai whai mai le atua. Wa whai le tū maanga, o mantuanga aia. O kere roia ke oe pe ke ilo le mafua anga, o ke ilo au whesiri aku le fiafiringei. O ke ilo le varu se furu pasenge o kou e mai mor ke mingi, ko ke le ilo le mafua anga e mafua inga, o kore lauru au. O so la fu leo lai kiki. Ke le anga uva aie oto lauru au, wha kusi kemfi mai, alo e kāru au. O alo la iong fo kong le, o kor kumu o lauru au, fo lele. E mafua na utanga oto le tumutumu o lauru au. O ngang uva aio lai oko iska ngaka. Lai kafkaka oko, ai makua ule ilo ale mafua anga. O sauro ngei New Zealand fo ile. O ile o sa moa iske minga kere isa. Ile so ngofo fo ile. Fa keilo. Ku lo ngai kalo ge o ka forma ko fali. O ku lo au mai lo ka ngolo fai a ko kumu o lo au. Fa si mai mau nga fa si mi o lo au. E vai o kumu ma ngai o lo au. O ka ngolo fai lo fo kere ilo ma fu anga fai. Wa o fa penga la wa mi o fo ile. Kele o mi fo ke kango break fo ile. E ei mea fo i au kere mala mai. O kango fo ia try le si piko pe ma fa pe. Se i fai ala pe sa o le firi le ke kalikongo le gaming. Se i fai a ko ala lo au. Ko keilo. O pe wa silia kule maanga yo lo au pe a fai uma. Ai le o kor kum ko kele. O fo lo vole. O le maanga yo lo au ai fai a ko ngi. O le aka o kor kum. A tonu e se mafu anga fai e tangata le na fai le amatanga. Ia fa maria ko kele ilo a ko ngi si o ko pe ko lo au. Ele o kor kum o lo au. O le maanga yo lo au le ai a ko. E fai la utala. E wha pe nā fo ilo tatonunga i to tonu o tatonunga ma tātou e kālesia. Na tātou atu to tonu, o le mea le na whai ai, wa kako wakua whai e le whaingana ngā. Aia, kako kele o ilo le mafua anga ngā leina wha avai e to i ina. Le ale mea nā leina whai wha pe nā. Ta tauna e to alu e su, ia e tā pua i mai le, i le a. Le mafua anga e ala iona e iloa. Le mafua anga nā la iona whai. Te ilo wha te inga, o te ilo to o te lo tangata, ia mese lava le kāle sia no olai fwai. E ele te mea lau imo meo mato, e lau imo meo fwa i e raku lau mai luma. Ke role lau ngo fwa i vo i e lau unga, ia o le kaulanga e whaapea. To o tele tangata lai lo lotu le teimine, la to tele o ilo le mafu anga e laina lau. Ai no wha alongo lea oa onga.
Na mafua na lau. E mafua mai le. Te lore tātou tūmanga fo i lele tātou le a vaku le sua e fola fola. So se mea so se faalo alo ai lau. E fola fola le sua karisua o mea uma mea lau. Ole principle le na mafua na fau. Pen ma o inana fa na mai le ai kia nga lenga. Le fai e ni me tonu le lau. Te lore to te lo tangata la to te le lore mafuanga. Ai no fa longo la le o e fa pen ole mafuanga le na ona o tātou tūmanga. E pe e whai loa ia. Wa peila o le mafua anganga whai e. Pe waru wha kau waa avo i le ngi kaimi. Ona ise a le kako ke whai le malama. Le mafua anga le na no wha longo i to ina na ma. I le afu ia o onga to ina na mafua ina whai le mea le na. Ole lau o tātou wa tau langa ma mele nei. Ia e le wha pe wa lau ona se i wha makanga kai le o whaia. Wai le mafua wha pe. Ia la a kau me pe e kau leanga. Tonu e le o le anganga le na na whai e to ina. O le anganga e pei lavo le whaingo o tātou sua ma mele nei, e pei a vaku ia ona fola lola i o le sua, pe e nā fo ila le anganga na whanau mai. O le ala kako ke whai le malama alonga mafuanga. Ai o le winga nganga o whaalongo, inga mafuanga whai. Ia hau ia, so le, it's a really nice, o ngō malama. At least o lai whai malama. Ia ko nga fo ko malama me mo ia le mafua anga ngala inga fai ngisi o ko inga nga me o le vaenga lona fa tasi o fili o tātou savalinga falenga oi ka ko kai mi fa umalo i unscriptural teachings, unsound doctrine. Unscriptural teachings, unsound doctrine. Tātou le efeso e fa efeso lona mta upo e fa fai upo e sfuru fa ma le sulima. Hallelujah. Fai mai, ina ia le to e tamani ni i tātou, e whelafua ina e peo pe hau ma whewaya ina i matangi, umalava o mata upu i le pepelo tangata i tonga fiti leanga ua saunia e whaasese ai. Ia mio whaamaoni le alofa, ia tutupu tātou ia teia i mea oma, o le uru lava ia o ia foi o ke riso. Lai tala noa i le tasi leo mea wa whano i tangata o le awa onga wha o momeo awa onga. Ke ror ke lo ke mi whai kako awa onga tasi leo mea wa awa oina ia o le atua. Wha manatu ia oko o e whai kau kako kuspa ia. Po uma. Whai tau wala kuspa ia. Aisea. Ai kau o se me kon kuspa ia e le kusa man mero kalango koe. Au ke pole ka onga. Follow le mianga o wako ele atua ki oi. Kalango ko ele atua ki oi. Ngai wikong ia ki oi le anganga o le atua. Amene. Ke ua isi aso sa uri whai a onga o lai wha le kingo le whai a onga. Be ke isi aso lau ke sau lau ke wha le kingo. Ngau sau la ia pingi wha le kingo aku le mea. Le la ea se ai. Ai le leilo muri mu lau ka inga o ele anganga. Ke ilo le leia mea wha le kingo. Kevin ma mea wha le anganga. Ke ilo ke lau mea wha le anganga Hallelujah. Upeo no mai. Whai e tutu i nā atu nā mea i le auso. E whai ei oi mau ona le leia ke riso. E tausia o i upu o le whaatua ma le mata upu le lei ua e tā ofi i ai. Tā ua i o le awa onga. Le awa onga o ia tō whaalongo ia upe utala no. I always try e o mea i o e paulo. I le awa onga le apostolo paulo. Ma le tele o mea o le tala le lei lena sau paulo au mai. O te tau I try my best e interpret to spa i le awala le whamatala i e paulo. Ke le o koe manga o koe alo koe whainga uia interpretation fo ile iai. Because o laua i ele context o le tusi, wa umara tusia, wa umara na tusia na mea ta ortala le lei. Mea fo ile ngai ala, i ono o le inka lesi ma taha upu i mo meo awa onga, pio me le fina utangata i mo meo sahapati, ma me, e lose my interest because o mo meo mea ai, those are minors of the Bible. E ele meitio o le tusi pa ia, it's all about Christ, Christ. O le ala tala no le tuspa ia ba o tele o teimi wa mecha e tangata le maina o le tuspa ia ai maina le mecha o le tuspa ia e umale o langa o liska ngaka o lai fi ngā wim ka upunga and yet o onga mena o le awa kele ngā ave umai ngā ia focus o ka ngaka o le kele o isi mka upumanga ia
La a focus ala inga ai fa fer ku spa ia akoa. Ele nga le luangi foi upor ku spa ia. Ele nga le pau fonga se maka upor ku spa ia mai le pau fonga se meka ke kausi. Ia kai ka inga ka ko le nganga le tua so. O I foi. Ta ua yo me yo a onga. Te le o fai atu e faale nga ina o onga papi kefo ia o onga ngai fa longo ai. E ia foi tusi au ke fai ka wisi kusi. Ah. E te lo isi tusi le tala fenga e kusi e isi kanga kanga o fai kau fo le faale nga. E foi kanga ka philosophy fo le ngo fai kau ai. Wa umai fonga so bo makwa yo ka kau mafai e ka pe e se mengo ka fai kau ai. Ai se ha, o le unscripture yo mea le kala ngoa mai ei, ai whako au find out inga muri. E le wha ola inga ka ngaka inga o whai kau ai. Mea fo le nā, ai te le I wha longo I se tangata, mai te le I ka ua fo isi ka ngaka ka kalo ia ki oi mai. Ia e lopo le ale background, ngaka o le ale mea kala ngoa, ngaka pe wha ola inga, ngaka pea. Ah, so tā ua yo a onga I auni tai se ina I tātou. Amini, o mana mai tu spa, ia ta ia lai tai ina I tātou. Whamai whai upa ono, whamai e whai ei oi ma au auna leia ke riso. Ia, I ka koe whai kau mara context o le tusi a. Tato atu mua I lunga, pule ale mafu anga whai tala lea paulo. Whamai, a olo o tau tino mai e lea nganga, e o ese nisi I le wha atua I tausanga amuli, la tau te wha alongo I a nganga e wha se se mama ta upua te moni. O ama ka upa te moni, whamai, ono le pepelo tangata tala pepelo o e ua whaamuina o lātou loto lava fua tia ifo I le ua mea asa lātou te vavao I le whai a vā ma whaasa isi mea e ai o mea lava ua whai e le atua I atalia ma le wha whetai e I lātou ua wha tua ma lātou I loa le upumoni. O I fo I le te I loa mai ai. O tangata ia le whai mai wa fo la to te vavao le fai ava fo mai kusalava aua nei feno fo le marriage le ta ofi kusa enga wo e fa pe ngai le encouraging le fa pa ia inga o le onga na matanga to life me wala ko fa sa inga isi me ai fo me pa ia isi me ai le pa ia isi me ai o le lava la o onga wo fa ia me ai life me tara tu pa yo o onga fa te moni e le o se filosofia o a tonu e whinga tanga fai ingisi it's a really hard truth for istanga te la tu talia hey it's in the Bible. Right? Po a umala ngisko inga kalangoa ai. Lawa umana tu si e Paulo. To te loa a e stick nei a o e le tu spa ia. E set you free. E le whamasi no ai foi. Oi, seisi. Mea foi lale na e le ima se se ea. E kau whamasi ngō foro ka iola sa o loko I mea ai kake ai ima mea le inge. Mea vai wa makangala po le ai urupua. Ia e kau fu inga ka tausi li tatu tino. Amen. Ele fa pe avelo sa lo konga ma me. Like you know, na te ia o le nganga o le atua. Fa mai la ia. O mea lava ua fai e le atua ua talia ma le fa afetai. E la to ua fa atua. Ma la to I loa le upumoni. A wa o mea uma ua fai e le atua. E le lei lava ia. E le la foa ina fo I se tasi mea. A ia talia ma le fa afetai. A wa ua fa pa ia ina le afionga le atua ma le tatalo. Amini. Lea lava le mea I o ruma, whapa ia lo I rumo le atua. Kakalo whapa ia I rumo le atua. Whamaira le tala le apostolo. A whai e te tu ina atu nā mea I le au uso, e whai ei oe ma au auna le leia Jesu Keriso. E tausia oe I upu o le wha atua ma le mata upu le lei ua afoi. Ua e tō fia, ua e tāo fi iai. O le awa onga la ngā lo ke kāo fia uia, o le awa onga le ua whai le apostolo I. O a mea ai whapa ia, la wha mai ai e whaia, ma e kau I ka ngaka le mea moni, I le wha atua. Ko mai leo or ka ngaka le lei, whapia, pasi la unga alvanga, qualified malo inga alvanga. Anyways, so, a onga, amen, so, ia ma le lona muli loa, o le disobedience. Amen. O le disobedience. O le disobedience, whamatara tu spa ia salamo se laus furu iwa, wha upelua tasi. You rebuke the proud. Let me show the verse. Disobedience, o le whaalongo pelustai. Salamo se lau, wha umalga ko maka upu leo nei, stauna umalta tumta upu la stofi. So bear with me in another few minutes. Salamo se lau se fulu.
laus fuiva. Fai upelua tasi fai mai. Ua e a oa i atu i e wha maualunga, o e ua wha whanoina, o e se ia upoloa inga fo mai. Ua e a oa i atu i e wha maualunga, o e ua wha whanoina, o e se ia upoloa inga. So, o le disobedience. E le tutusa la le meta o le leu stai ona ele tangata e ala nona le whaia na te le o iloa. A e le tutusa la ma tangata wana iloa, a e le whaia la mea la na e ta o disobedience. Ona fo o lana e iloa ai te le o stai ai. E le tutusa la ma tangata ignorance. O tangata ignorance no na whaia ono lona le iloa. Ai o le tangata la le o tala noa ili tuspa ia i. O kangaka o langa ke iloa. Ai le o stai ai. So I believe o le tasi leo lu i tau to o te leo tātou e, amene, tātou te mana o mia lea o a o mai i le whasivaenga lea, disobedience. Whamai whai upe lua wha, o le nei, o le mea ua o tau wha alongo i ai talu le amatanga, ia tū mau lava lea i a te o tau, a whai e tū mau i a te o tau le mea ua o tau wha alongo i ai talu le amatanga, ono o tau tū mau ai lea i le alo a toa malitama. It's so interesting le tā ua le mea leo le awa onga, le teimi mua whatoa e wha alongo le tāla lei, e haona e loa ma o ina le lei o e lea. Me se ata maiti i whanau, e te tau ona ave i aile ma taha upu e whaatau ia ke riso. A e kangongi e ave i a Iesu e wha mua le Iesu le kangaka. Ke wa ai e kou i le mafukanga ma Iesu, wha ola inga le anganga, kau e o Iesu lava e maua. A lava Iesu e kalangoi kangaka. O a isi maka upu. Ke wa ai e focus umai a Iesu, o le wha whita uli le tele o teimi nei. Wa mua ave sama wa vau i kangaka, ai le ka ua i a Iesu. O na wase se le amatanga, e se a ko ale a lungo le mea. Ke lo me fale ai whaile piriki, ai se le piriki mua. A se lo le ingo le wha vai, e o akure i unga makua i se i singi. A e wha mua ina na tau ia Iesu i tangata, au te ave mua i aingi isi au a ongo mua o aso o mea ai o sama ia mea, ai ave ia Iesu e kalia Iesu, maka i ka inga le anganga o Iesu. Amene, ke vai o iei o a uma mea uma ka inga o whawhika ia ui lea kuang a maka me lak savaringa, ngā mua ka ue ka ika Iesu. So e te tauna sa ole amatanga o le tātou savaringa, whamaila i ole Ioanes, fuma lima na eta noa ai lea, na eta noa tātou spa ia whamai ia tū maua upu ia te outou. Ioanes fuma lima, na eta noa i le vine wha upu lima, whamai a tū maua upu ia te outou to te fuatele mai. Hallelujah. So e te taula o na tātou o siusta i le upu o le atua, e hao fo i o na tātou whaile mea na tātou whaitau wai, pe na tātou tanoa e aso te nei, meditate le upu o le atua, ma whai, na tātou tanoa le ka kumaka upu ngā, meditate ma whai le upu o le atua, aua na ia e savali, ia e obey le upu o le atua, pe te usta i le upu o le atua, e diso obey do la le upu o le atua, o ina loa la, o le a whai malape ia, ma whai ngata o lau savalinga faaleagaga, ono lai te tau ma whai ai le o ma whai nanga lue le atua, ono lai ke, e te le usta ia ma e diso obey, o le winga le upu diso obey, o lono winga o laua e iloa le mea na whai ato i le atua, ai e te le o whaia. A laua e iloa, so, mea na ea le na malosi le tala noa me le tuspa i vaenga na, so, ole, tātou mataha upula na nea fiafi, tātou tonua, a vele nā ma wha malosi au ma wha manatu i lau savalinga, le nea fiafi, ia le upu le atua, ia e au ona e savali ai ia o nisi na o fili, o fili na o lau savalinga, ma lau savalinga wha le anganga, ia o tātou savalinga wha umar tātou mata upu le asotofi a sau nei, i le isi vaenga muli lava o tātou spiritual growth, na ua i lole enemy, o lau savalinga wha le anganga, pe ono o tā ua tungana nei, le enemy, o le si rova enga le la tātou tala noa i le asotofi wha i ua i lore tātou mata upu. O le o mea e wha e ao ona e tū mauai. Wha mea tau ona e tū mauai, a ona e misira tātou mata upu le asotofi, i mea e wha e ao ona e tū mauai. Ia, ma le vaenga muli lo o le vai aso fau, a ona e misira, o le atali e le tele o Fesilia nisio, you know, tātou, ia, I think that would be a bonus.
e pei o le pōngesi le nā mō tātou, o le a whaapeona tali e fesili e tatau ona launga ni whawhine i tonu o lotu, pe tatau ona launa se whawhine, ma le lona lua. Le ale talinga o le fesili lea about marriage, marriage, divorce, and remarriage. O le whaepoipo te tea, ma le toe whaepoipo, le ase wa aia le tuspaia, ia, ma le te le lavo nisi o fesili, na fesili mai ai, ia i lātou e na message mai, ia, amene, so e to tele tangata, te o to sili lal mafuanga o whaiere na vaenga, to tele nei tangata a fesili mai e te au ini fesili, ele mawhaino o text se tali se text, ona a o tali whaapena, e ono tai se ina i se kalinga o se kasi se fuai upu, ai o ke le la vafo ya ngofo po a ko e kau ka se fa makalanga o se mea ai pie mana ia le faile le o se poloka lami e tali eni so fesili no fa ya tula ia nei tangata na fesili mai se ia se taimi ona tali le o auto fesili fa tai fo ile tua ia mo le ava noala la tatu tal noa ile aso mai aso le ai ona mi sia la stofi fa mai a tatu poloka lami ono Yesu le tuol mātou ta mā whaaftai lau upu, to e wha manatu ia te mātou, ia i o mātou i loa, mea o lo wha peona, tau tewa tewa ai le mātou sa walinga wha lea nganga, i le mātou wola i le tino le nei, ia to e wha manatu ia te i mātou, mo mātou wha longolongo e tupu ai le wha tuatua, ina ia mawhaina alu alu luma le mātou sa walinga, wha manuia o le mātou watua le sa walinga, ono le suafa o Yesu, o le mawala au tuai nei, amene ma amene. Vi ia le tua, ia o le tātou prokalame le nā, to e wha manatu le nā ia te oe mau ia tātou sāwa vali i le upua le atua, ia, o lo li tangata o Kevin Uluiva le nei, a lofa tele mo o tau, sia le tātou plokalame, a whai e oe mwha manuianga, ono Yesu, amene.